Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my vriend, hoe lyk jy al by jou? Hier by my kant skitterend, daar's net nie probleme nie. Die weke gaan baie vinnig verby. Vandag was natuurlik Black Friday. Yes, 13th of Junie 2025. Ons amper 'n halfpad deur die jaar, waar gaan die tyd heen? Maar andersins, hoe lyk dinge daar by jou kant? My oorlede ma het altyd gewaarsku. Sy was wel redelik bygelowig. En sy was glad nie liggelowig nie. Nee, sy was bygelowig. Sy het geglo op die 13de, moet jy baie versigtig wees. Nie onder 'n oop leerdeur stap nie, en jy moet ook nie enigsins disrespekvol wees teen 'n swart kat nie. En dan, bly weg van speels af. Want as jy blykbaar 'n spieël breek, is jy vir 7 jaar ongelukkig, kan jy het oor vertel. Nou ek voel partykeer baie skuldig, dat ek so wrok teen baie van die politici en politieke partye opbou. Ek voel partykeer, ek is nie heeltemal patrioties genoeg nie. Okay, want ek het nou nog 'n probleem ook, met hierdie vlag. So, vergewe my daarvoor. Maar ek dink ek is nog steeds patrioties, teenoor die land Suid-Afrika en baie van sy mense. Spesifiek die doodgewone sout van die aarde mense, wat elke dag daagliks hulle bestaan in die sweet van hulle aangesig verdien. Desondanks al hierdie aanslae teen ons, die gewone mens, wat ek meen, deur die regering met wetgewing of wat ook al. Maar hulle is baie keen, soos die Engelsman sê, om ons belastinggeld te vat. Ons het gesien nou onlangs, julle is verraaiers as julle Amerika toe gaan. Ek dink die grootste ding is, die belastingbetalersbasis is besig om te krimp, soos die prostaat op 'n 80-jarige man. So, en hulle besef dit. Hulle het nog nooit afgeslaan daarop nie deur die jare met al die wetgewing, en al ontken hulle het soos hulle wil, hulle kon in 32 jaar nie die ekonomie groei nie. Want hulle ekonomiese beleid is verkeerd ten opsigte spesifiek van hierdie BEE policies van hulle. Nou hier sou Fikile hierdie week, nou hy was al in soveel poste gewees en alles was 'n flater. Nou is hy deesdae die sekretaris-generaal van die ANC. So hy het hierdie week uitgekom uit hibernasie, uit sy beervel afgegooi en met die kaders en die kombeleids gepraat en gesê, manne, as julle nie met hierdie opkomende munisipale verkiesing julle vingers bietjie uittrek nie, dan gaan ons verloor. Ons gaan nog meer van ons mag, en hulle is toch so magsbewus en so verskriklik behep met mag. Want mag is vir hulle geld. Dit is hoe dit werk. Power equals money. So, dan gaan hulle die revolusie faal. If we don't do that, we will be faster out of power than what we would have expected. But if we are focused, like you are focused here in Krisa, like you do your work, you fight by-elections, you deliver to our people, you will be defending the revolution, root and branch. Maar jy het nou gehoor, die revolusie, hulle is nog steeds besig met 'n revolusie. Waarteen revolt hulle? Teen hulle self? Ons het al gesien die afgelope tyd ANC, mense, lede, kaders, hulle gooi klip en hulle brand af.
So ek voel onpatrioties as ek die klomp kripvreters met hulle magsbeheptheid verpes nie. Want, jy weet, as jy kyk hoe hulle met jou belastinggeld maak, my en jou belastinggeld, dit letterlik wegpis, en dit deur hierdie klomp verkoosters, en dan staan hulle nog steeds bakkant, hulle soek nog. Maar 'n ander ding, is hierdie parlement van ons, wat nou deesdae in 'n tent plaasvind. Ek moet sê, ek haal my hoed af, en ek respekteer diegene wat daagliks in die tent orde probeer hou, met baie geduld. Ek weet nie hoe de moer julle dit doen nie. So van my kant af, absoluut respek. Jy weet? En dat jy hierdie klomp mense in oorpakke, hoekom gaan help hulle nie vir Helen Zille, wat sy wil mos nou die burgemeesteres van Johannesburg word. Diegene in overalls, daar in die parlement, en kom bystrag en so, doen iets vir julle land vir 'n slag, gaan help eerder daar in Johannesburg gaan maak skoon. Ek dink is tyd dat hulle uitrusting of 'n dragkode uitvaardig, soos by 'n 5-ster hotel. As jy nie 'n baadjie in die idee das 'n ordentlike hemp aan nie, bye, jy kom nie in nie. Hulle word eerbaardes genoem in die parlement, honorables die hele tyd. Will the honorable so and so please take your seat? Will the honorable still calm down? Will the honorable still please leave the room? Want hulle gedra hulle soos werfetters. En nou moet ek en jy, ons moet dit respekteer. Sê vir hulle, onthou, jy werk vir mense, vir hierdie land. Ashley Souls het natuurlik hierdie week weer opslae gemaak, ek hou van hierdie ou. Ek dink hy is gevaarliker as 'n AK-47 wat ongelaai is. Hy het natuurlik 'n opskudding veroorsaak in die parlement toe hy gedurf waag het om uitspreuke uit 'n aanhaling te maak, om te sê, ons as mense maak mekaar skerp. Ons beklei nie noodwendig nie. Ons maak mekaar skerp. Kyk net hoe oproerig raak die comrades. Ewe skielik is daar mense wat kom met on a point of order, En dis nog 'n ding. Stop hierdie donderse point of order. Stel, jy kan na die tyd sit 'n waffle oor goeters en so wat jy nou nie meer saamstem nie. As hy man 10 minute kry, gee hom sy 10 minute om te praat. Jy weet, hierdie een kom uit beskuldig vir Ashley Souls dat hy pynig hulle en hy martel hulle deur hierdie toespraak van hom. Hoe belaglik. Honorable Souls. Thank you, Honorable Speaker. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngoinke ahuniki. Proverbs chapter number 27, verse 17. It says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. This budget has tested the GNU to the limit. Many coalition governments like Germany has fell apart because of budget differences. Our GNU is solid. Those amongst us here that wants the finance minister to be removed, you are living in green and red dreamland. The Minister of Finance is going nowhere. We support you, Honorable Minister. But the opposition is right when they say that the GNU is fighting. The GNU is fighting, but they are not fighting each other. Honorable Member, what's your point of order?
Order, honorable members. I want to hear the member who wants to raise a point of order. Bishop, sit down, Chair, Speaker. No, I will make that determination. Can you please raise your point of order? On a point of order. You are, yes, you can continue. Will the bishop take a question on which scripture talks Okay, about let- lions not entering the kingdom of heaven? Honorable member, you can take your seat. Drunkards. Honorable member, honorable member, I will ask the member Okay, thank whether he will take your question. Okay. If he agrees, he will. If he doesn't, he will continue with And the his question speech. is, Can you please take your Scripture talks seats? about drunkards and liars entering the kingdom of heaven. Honorable member, can you please be disciplined? What's your point of order? Thank you very much, Honorable Speaker. Speaker, I'm just raising your attention to Rule 68. We are indeed on the fiscal framework, and I want to point out the rule of irrelevance and repetition. So the pastor, bishop, or whatever it is, the one that have visited Israel, Israel, no, Honorable member, is not sticking to the fiscal framework. honorable member, 130. can you Can please stick take your seat? to irrelevance. I will make a ruling. There is no point of irrelevance in this instance. The member is within his right to make metaphors as he continues his speech, so as other members have done. Order, honorable member, you can proceed. Honorable Speaker, it is clear that what is usually called higher logic is actually lower logic. South Africa, what you have seen is not conflict in the GNU, it's friction. Iron sharpening iron. And in order for one iron to sharpen another iron, there needs to be friction. And because of that process, the GNU is now sharper. The GNU is now stronger. We thought there would be an improvement in quality of contribution because at least he's going to church, not prison. But it's worse. We're suffering something worse because of this guy. You are embarrassing us in front of the continent. You are embarrassing us. The whole world is watching us present a third budget. And he has said nothing about the fiscal framework. He doesn't know how much it is. He doesn't know how much is allocated to education. He doesn't know how much is austerity. He doesn't know anything. So what is your point of order? You are subjecting us to by not ruling on this irrelevance. Thank you, honorable member. We're suffering, Can you take your suffering seat? mediocrity. Can you take your seat? Order, honorable members. As I conclude, we will forgive them, for they do not know what they do. As I conclude on a point of relevance, the Patriotic Alliance supports this Order, honorable member, your time is up. fiscal framework. Ja, dit is net ongelooflik. Mense weet nie meer wat om te sê nie. Regtig waar. So paar jaar gelede het ek en twee van my goeie ou vriende daar in die Witzenberg in eendag gery en 'n bietjie die sneeu gaan ervaar daar, die koue, dit tydens die Moerkoffie Express. So hierdie enetjie bring ek vir jou met groot warmte. Die winter was nog nooit so warm nie. Groot warmte uit my hart uit. Wanneer laas jy julle trein gery? Ons is nou in die trein op die Moerkoffie Express perron. Ek mag nie daai woord sê nie, dis kompetisie. Ek is nou saam met Callie op die Moerkoffie Express. Ja, en daar sneeu op die berge in die agtergrond. Dis wonderlik. Ja, die sneeu hier. Hierso. Ja. Val ek seker of sien jy daar smelt net gou. Hierdie vlokkies. Ja, dit smelt net gou. Hierdie vlokkies, ja, sy. Vlokkies is nie water. Lekker manne, dit is kwaai om vir julle op die Moerkoffie Express die trein te gehad het vanoggend. Veral omdat dit
Daai dag is. Nasionale. Internasionale. Agalonely Friend Day. Ja, moerse man, moerse lekker. A worthwhile friend day. Assy. Lekker hè. Ja, Jessie, drink 'n moerkoffie. Môreoggend op die Moerkoffie Express sien ek vir jou 8 tot 10 en dan ry ons trein. Sien jou daar. Radio South Africa. Your voice. 24/7.